Biyag ti tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni Diado nga alahas na. Numaalak na jay. Dakilakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyakto matlang ti pangipatawidan na iti sani ko amamati na. Anya ko matidda kasi ti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan ni di kasino. Saan ko madakil tinaabak kanya? Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim ang dita, sir. Sapay di na kayat nga dasumrag dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Oh, adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito eh. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay man langan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan, tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak namin ti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agyaman Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawitan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak ba'y nga ipulang ko ti biyag ko? At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga iduldulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Tasigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y mat mabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay. Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagtanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising? Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay,
Apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanek ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasayang at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaedan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka bailan kan napigsaak pay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Nya ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Day jay mad gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga no para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagi ti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagi di nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron sa mat tauyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Kan ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo? Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Ket kayat kulatan ananang. Ngem sapay ko matamaudin dayti apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaedan. Akas lakit din adda ilemlemengan tayo. Ha? Maalaala, ingkakitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti daychay. Nanang! Ha?
Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga makaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa? Tinasayaat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulag. Nasken amaunaat ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Nay, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlat na nakasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulag. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak. Ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tayo may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda dya babay. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na dya alahas na nilulam. Milyones ti balor na dya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagsirra. Tinak man isoro. May sakamat. Una yan ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Ininot mo't amapukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apagsungrod. Tanukas to'y amatutudo kat saan tayo amarigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. wen nanang, didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wan anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maala adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay sa akmanan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsuli na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adarim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawid tan. Wen ka di. Alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati jay kalkalapaw. Agtibtib bayo ak nana.
Jak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Ala, agawaan ta nga ron ti magnan. Ha? Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastrekam ida ditoy. Saanan, ta pumanaw kami batla dagos nana. Taore ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya? In ka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. Sikati na kaisang ratan da ito alakas sa barok. Para kan ka talaga da ito'y. Iso asinal sa luwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ama kapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alayan yun. Kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyaman barok. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo matsiguro ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilumlumangan tayo. Nauma ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak iti basit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan ti biyagta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Doon di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparaken ka, sir? Tani Lawrence ti imbaga day di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gungkunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naedan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress.
Papa, adda ka di ibagayo? Apaya si kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ni, apaya kastamot ng tibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, inino ta na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad mon ti kidawag. Tapno nasayad ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kilaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga orekas niya tinaramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadagiti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni Papam idi imay dito uy. Anya? Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakutin. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tunay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaid kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Barok, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre di to'y balayo, Barok. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana.
Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apa kay patakdaran ti balay, kukayon tumatan. Tiyak ninamnama da ito yung aramid ang baro. Agyaman ako day kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. Nanas biyag di tao. Umayak man manang. Ay, ni, ana. Ay, sumber ka Alala, umay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Kwa. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Ay, awa mo kwarta kun ana. Gimatangak nga minen iti chinso nila kay kong. Ay, kasta ya. Ang nukayat mo mat, gatang kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mga lamas asikason day jay adaga yung. Iso nga, ila ko yung laangin. Ay, ikwa. Ay na, mayat kan ading ko. Mapakinabangam pa iti kwarta, mapaglakwam. Ay, kunami nga ron ngayon ton ada kwarta mi kat. Pabuldoser mi, tanapintas day dya mapatad manang. Ay na, kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Ni, adamot gayang paggatang mo manang. Ay, kwa. Ay, umutong ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. Ay, O anya, mayat ka? Gatanga kung titawid mo adaga? ay, kwa. Pagsaritaan mintupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga, ila ko mun kanya. Mabitlaing. Atoy. Alaam. 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adraga, ana. Wan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll dya apo ko yo. Ay, sayang day jay ano ilakom, ana. Ay, nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Ken may isa. Di da mo lamas asikaso da daga. Nakasamsamukan. Di da mo masango amulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya kenda dumapay. Nalawa pay tay minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang. Takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay si Led. 3,000 pesos manang? Wan, ading ko. Ay na, pasensya ka. Tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laeng Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang. No, agbayad to iti matrikula jay anak mo ay umay kalaeng kanyak. Tamang tedak. Alala, awato munday ta. May mayaton ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Dakkel mo't daytan 3,000 pesos ko naman. Pangalaan pa'y iti kastangay. Malalala, idulin munday ta 3,000 ading ko. Sige nga rod manang. Mapanak man nagbakasyon ni jay lugar da Mario Pasita. Ay na, nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman na palubusan nga agawid. Isudan ti umay dito nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar jay inasawa na. So nga ro di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe nanang. Kaya't
Dangarod tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Ay na, saan? Ang mga nutila may bagbagadan tumanan kanina nang. Ah, Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. ha? Datayo, tirumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwa na dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mangas asikasukan ko na. Siyak, ti gumatang iti vitamins na. Ken siyak, ti mangpakan ken ko na. Isuarumbeng laeng asyak, ti pangipatawidan na iti dagana. Apay, di ka pa'y lamapnak ititawid mo ay apasita. Nor arigan, sikat ti kalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ng gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako na akon, Berting! Ha? May ranranod ka mo ta! Ah, Para madla ka da tayo asang kapamilya ter aramidek. Sanaya, siyak ti inauna babae. Iso rumbeng la ang tinaramid ko. Awa na, no di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka. Awa na, matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, pasita. Ay, kawa na. Saan tayo na family house da ito, Manong Mario? Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawak tinang papintas. Sanin ama ko na a family house tayo. Balay min da ito, Manong. Impatawidan ni Nanang kada kami. Tada kami mat, timang pakpakan ka ni Nanang. Pasensya kan, Manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino, adapay lan namnamaan nyo, pagbibingayan tayo. Awanan. kasta ay ading ko. Katuwan No kayat yo, ti umay agbakasyon, umay kayo latamot silulukat mo't to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na kading ko. Kanun gayam. Ang mga noadda mo mabayar iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da adaga iti lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Isuan na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga dito Sige Siya kung timang gatang. Tayo sa bali ko mabayar ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak timang gatang. Saan mo takasta? Ada na ibaga ni anak kanya. Di ka masaksakitan Ang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Pag numarak mo't din ado ti ginasgastos ko dyan daga. Si Kamano di mo ila ko iti sa bali da dyan. Siyak, timang gatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo tan, timang ibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo tan, Manong. Musab sa bali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, taigatang mi mat iti sa bali adaga. Adadaga agatangan mi di lugar da bakit. Ay, Nanang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito. Saan da ang maasikaso. So, nasaysaya at no ila ko dalangan. Ken may siyak mo timang gatang. Awan sabsabali, Nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Siyak mo't laang timang gatang. Kasanang war pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti daga, tagatanga mon. Mabalid na kit kas ko tapno maigatang kumutla dagos. Sige. No cash, nalakla ka ti presyo na, Manong. No kayat mo mo ti installment, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Kasti kayat ko, tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ijay silid. Ijay ti pagsaritaan ta, Manong. Kan agpinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? No nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Apay, di ka aglis-lista Ni
Saan ay ang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, manang? Adamot tay in advance ko ken kaidi. Sana ya. Nabayadak amin na. Naging ga iti December. Ni, apay ngay akasta, manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon ti daga nga inlakom kanyak. Ngam, bayada mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakilan ti nagastos ko iti dayjay adaga. Ay na. Ay. Ay na, nanang, nabayagan day tang uyok yu ah. Pinsam tumalab dagitay agas yon. Ay, bakit akmat nga minon? Umadani siguro na ati apit ko. Mapantayo lang di ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulatan no, agimbagak. Di kayo mga rod agim imbag nanang. So nga ipa-confine kayo man laangan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no at dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa'y abinaybayan kayo. So mapantayo di ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa'y laang ti agtali na dito ospital. Naimbag dito ta naka-dextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay tani. Adu pa'y tijak nalpas. Masapul nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Hey, anto yung tiagas ni Nanang. Oh. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapeles a pirmaan ni nanang. Dayta ka ti uno mon. Imbis ati salunat ni Nanang. Ay, sus, importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di ka. Hey, di kan agsaupay. Ah. Nalawa ti daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak ti mang ipatawidan na iti dayjay. Ta syakmet ti mang papaagas ken kuana. Oh, nailakay. Ay, nasaya tadakan. Agsungsung abo ni Nanang. Ha? Ipanlansa talagan. Aguray! Aguray! Irwar ko na gito eh. Irwar ko na gito papeles. Nanang! Apo. Lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamarkak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din dayta aramidan, pasita. Please! Adata. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Adata. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Nanang, ala, nang, ay apo no na paglakit din ta na abutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni Nanang, ang dagita pa natin ibagbagam mo. Ay, uwan. Nanang, ay napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Ang nga rod ngay, no agpatinggala dito yan tibiyag mo. Ay no, awan mabalin may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papaniti da ito eh. Duan ababoy, tinaparte. Kat pagbibingayan tayo ati na igatang iti baboy. Kan agparti tayong tupay, intong tabon. Manang. Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, iti na utang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. Uwan manang. Sana problema na ita. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Tapno di yumot ko na. Ato iti kasuratan. Basaem, ana. Tapno awan ti maibagbagan. Impabasak meten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaham ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At naarikap ko abukol. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sos. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay,
kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan ah. Kun bimakit pa yung tilangam. Ala. Agrobot ka. Taintag pa, doktor. Ay nalakay, apay ngay anada, nagitigas to ya sakit. Jagbay kaya tibatay. Ay na, saan ka pa amatay? Magasan ka pa Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanang, kas na jakpat dyan nga, the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor, kat saan pa nakaraw. Magasan pa ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwartata lakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat timatay. Nay, di ka pa yung nakarubot bakit? Kaya schedule ti pa nag-chemo ita, sana ya? Maibusan ti kwartata lakay. Ah? Isardeng kun san ti agpaagas. Awan kartatan. Adda pa Usa rin ta pagpaagas mo da jay. May ibusin lakay. Awan kanuntan. No ibusin ta day chay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daitakid di salon at mo, ti kapat ga na panunutan, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasamak kanyak lakay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrobot ka kay ding. Tama pantay di ospital. Manang Pasita? Si Kamol Gayam, Ana. Wen Manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo itong tikimot to nga, Manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagak. Namdya mo laging bagan. Ha? Ay napo, kasyandak kumading ko. Tulugan dak, tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pagkawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat tiyo. Hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Nabiris kunti bidot ko ading. Iso pagkawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta, Manang. Agpaimbag kakit di. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Biyag, di tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga niti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti adu a sakripisyo yu kinitatang. Para kada kayo amin dayto abaligik. Ay naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akon kada kayo kinitatang. Agsapol ak adagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runa iti panagadal ni Maymay akapsat ko. Ay, kat pagyamanak ano, mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardeng yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay titangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwa kon ti amam.
agar musar kan tamnusan ka maladaw iti trabaho, lakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Layda. Ay, Nagunagad na ita sinay mo, Layda. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim ti sigod a pamagim. Idisan ka pa nga uminiinom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ore na ko tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo ah. Minalam amabartek ka. Awampay aldaw asan ka amabartek. Lagi din. Magan kameten. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Kensar de nga mon timang sirsermon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga di asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin di kalman. Di ka kanuman anawa. Dayta kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardengam ngaminan ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagim. Iti kasta nga raramidam. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsakak kidi ah. Liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko ah. Mangted kit di ti sakit day tangarak. Nang runakat kanayon met kanon. Kuna di asawam. Aminalam ti panagbarbartek mo. Maasik ako ba iti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon nak ngagbartak. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko. Ket tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan apanangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan tinauna nga apo ko yo. Tilangin buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anak alpas. Imposible abay-bay andan to ti inada. Inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam ding daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat, tatang, amin tayo, agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adtoyin ti allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod addan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadagmat na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makamu ka no kasta ti kayat mo anak ko. Layda! Ayan mo! Layda! Umay ka man! Bakit? Tatang, adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimplay ti kapiyo, tatang. Saan? Di mo amo titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo.
Daytoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak idi nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti dayta. 5 gasot dayta. Katanga mamin na kayat mo. Daytoy pay. Ha? Kukuha mamin na kwarta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka manan ang mabarte ka sumangpet. Unay ka na ya. Liwak la daytan, konak mait. Ay, wan. Nalipatak matan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan tay pagbayad ni Maymay iji pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalaytan to, tapno saan nga agnanayon nga agab-abang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagipatak dari ti babalay da. Makikabalaytan tulatan akad akwada bakit? Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat mutlaan o may lasin na pag naadan ta. Uray basit abalay, basta da pag naadan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaornong tantulat ta ko nakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Wananang, siyak tagbayad iti bil ti danong kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang nagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng na matan ti pa nagbarbartak na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak man ti suldok. Bakit? Saan ba't nga ron na mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan, agnakam ka kumamatan. Nanakamakmat, bakit? Si kakit imit. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagin. Patagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawasan niya agsakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Sana ka mabuteng matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako namatay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi? Nalala. Idulin mo kitin ti sweldok. Bakit? Makamukan iti dayta. Uwen? Makamukan o idulin mo. Uwen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan, si Kamat Gayam, naimbagman ta nakapasyar ka. Awan ta, ade importante nga ibaga kante. Sumra ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasensen ko? Kumusta nga'y matitrap-trabaho da? Mayat, kaanakan, nagagutdang agtrabaho. Kan isudaan ti makaakaamoy ti amin na paggastusan diti balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang.
Ay na, saanan? Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo? Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, wala ante. Kakaiso na nga nakadalan na anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Uncle? Nagbalbaliwan. Sa ampay nga road. Artiklat kamot nga ginggayta. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak mo'y tinayjay ng uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medya dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila kumin adya dadu mga dagame. Aniya? Da kayo mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kit kayat ko Sayang day dya adag Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo a paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Manuti ka sa pulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adda aya urnong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yu ibagbaga iti amayo Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagiti inyin intrigan asweldo na kanyak. Tada kayo mutan ti makakadang agas-gastos diti balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagiti inted na kanyak. Ay na, diyan ni malpasan ti balayo, Auntie Laida. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idi na irugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Wen arita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay. Diyak imbagbaga kaanakan. Tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Kanto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga oreka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? Wen matkit day, Rita. Day jay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet dindo. Amuhan. Idol, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May kan. Abay na kita nagadoa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aglangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyan no nagidaan. Nay, aguro kadagosan. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawak. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan to asawak. Ay na.
Agsapa manan, agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo, green ko! Tatang! Sige, kung ko naman ako! Itaray tayo di hospital tamayaw! Agreen ko dito! Pangasim! Di na kami kumapagdanagan! Agreen ko! Anak ko, ikaw mang kita iti pangiluganan tayo tamayaw! Itaray tayo di hospital! Oo, Nanang. Diyak kabal iparkon Laila. Saan ka pa amatay dito? Aging magkapay. Diyak kabalala. Patkan kayo pamilya. Tahan niyo. Lakay! Tatang! Waran. Tak. Kuma. Kuraga kata kayo. Dindo! Pag-asim ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Diyak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da kayo nagbantay ti bangkay ni Tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ng titaraon ni Nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama akas ti mapasamak kini Tatang. Nanang, di na mat nalasatang ti nag-atake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit ta makapadakas dahi takada kayo. Aklonan tayo ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Ngauray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayo ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin ken patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang,
Tapno makapagbabawi tayo pa nga muna kadag iti nagpasunan tayo. Sakpa iti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan tamayo. Italakmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Biyag, di tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no, da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no, adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakay tan. Kaya't ka kumatulungan manang. Alas 2 pa'y mati klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa, aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigen latan iti balay manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken ka di tarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na atabar kat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adun ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito. Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki. Sabi lakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagam-am mo tayo Diyos to. Agkatuan ha? Ada aklang mat dito'y. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tiruar, mabalin? Ha? O sige. Ngam intun adawayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman aki. Alaaklatan ti number mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna ah. Ngam, uray no maki-boyfriend ka. San mula ta abay-bay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyamanak no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulungak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan ka pa'y laeng amapmapan ditoy. No adu ti aramiden yo iti pagadalan yo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyamanak ta pinatganak matlang, aki. Namitlo na daras na inawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko aramarta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat ken ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso,
Oh, aki amanak. Nakaragsakak, aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laang nga dyan makitkita dito'y bar. Ang aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pa'y laang manang no di ka pa'y matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin dagiti aramidan mi isi pagkadalan. Okay laang kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amuyo tinobyak. Nasingpat ni aki. Siguraduam laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama. Apay, nakaamamuam iti nobyam. Iti may sa abar, mama. Nagtrabaho kami ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamutan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y a klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni aki. Naimbag nga aldaw yung ma'am, sir. Kastamat kan kaihan. Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kaya. Agyamanak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti jakayat, idiretsyo nga ibaga. Iso as sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababain no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto na ita, Amelia. Nasakit mo't na ita panagsasaom. Sumardod ka man! Imbagak lang nga ruda na jak kayat day ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay? Ha! Sinaam daytoy a babae! Nagsakit ti pa nagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti pa nagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron ta nasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti pa nagsasauna. Kasta una pa nang tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti ko na ni Byron ngay. Saan napulos sa nagsasao? Di napulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. Hello, Aki. Hello? Apeng ngay mawag ka. Aging ka kadita. Kaguranak pa lang. Pasensya kan. Jak ngamin namnamay nakasjay ti ibaga ni mamakin ka. Jak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kasya na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka madtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot ta kasta, ha? Kwa,
Agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa lang nga ita? Di ka kaya't na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apa yan manang? Adamot pulis na danunak dito'y bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kunak ading ko. No, toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakon kat nga da ka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Wen, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrag iti orayan ni Abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Likliklikan na kami ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapating kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mo nga aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay laang. Makiwin na swasak kan. Ngam pudno ti inbagak nga agsarita talayang. Di mon urayin na makadanon ti iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. No agkam-kam mali ka. Inan-anusak aming agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapukan ka. Kunam abumawi ka kanyak. Ngam kasto'y gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na swasa kun iti dayja, Byron, manang. Nagalas mo't gayam ti ugali na. Kasmo't la iti inana. Ha? Ne, apay. Anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensyakan, manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Jak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja, Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay-sampay laang ti agadal. Nang runakat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwan nga ron, manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka, manang. Naimbag man, ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae. Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken, wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka na ito abaligik, manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na, manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasamday ta. Sapay la kuma. Byron,
Anya di inyawag tigayim ko nga ina tinobyam. Unay kamutan. Di ka lag pampanunot mutan. Apay asin gam tinobyam. Katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, Mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami? Sa kayat ko nga ikalay sa. Aga magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanyak. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango itigayim ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatan na talgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkala katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan, Manang. Ay naaki ading ko, naggasatak meten. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kastakmat kan ka, Manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay meten. Kwa, saan pa'y, Mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya meten. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at madugang ko. Saan man atila sasawan niyo, Mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbalin na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbalin na manugang. Anya nga ita, nakatumpong aklakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila nga min inrit-rito yung kanyak. Anya! Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Urean niya ditan, Manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital pag trabahwam. Wan nga rod, man-mano ti bakantek. Alang nga rod, aganan ka rita, Manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam, madamdama tayon to nga agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, Mama. Mabainak dito yan. Oray ka nalpasan ti check up yo. Intapay nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Tsak lang pagarop amay sagaya man ang doktora ni Aki, Mama. Uwan nga rod. Ura siyak. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide agam kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayong mat ngamin arimor itay kung nati sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung ayulatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit na gidyan ay bagayo kanyak.
Tapno adda nga igad ko ti agadan. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa'y nga ron, tani nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan, tani. Ado pa'y tinakapila pasyente. Kasla jakpat yan, ti makikita kita iho. Kasla aklalumned ka po itinakaro abain ko. Oray siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makainan na kayo. Ang intay pa'y gatangan nagiti agas yo. Biyag. Di tao. Anya ti aramidom dito'y masakupak si ka Agustina. Apay, umapal ka day kadagitin nabubunas, arubuat dagiti mulak anatay. Ay, saan mo't ama nang? Mayatanak lang nga mang buybuya ka dagiti mulam. Bareng kastan tumot ati kinapintas tibo nga dagiti mulam eh. Bareng makarana tayo itinangina presyo manang. Ay na, di kan sumanao. Malalala. Umadayo kan ditoy. Tamangan kit din umang purus kapay kadagiti bunga ti mulak. Anya, ay, saan mo't manang? Kunak tumat ngamin asaan kan ama panidya kataltalunan ni manang mo. Anya nga ita, pinabainan na kamanen. Ay, wan nga rod lakay. Agbabawi aka na panitjay. Kayat ngamin ni nanang aging nasidag kami nga agkabsat. Di na kayat nga adda di mi pagkinaawatan. Ngamnimot ngamin manang ami ti mga aramid iti banag adiyo pagkinkin na awatan. Ay, wan nga rod Iso asyaklatan tagpakpakumbaba lakay. Nala, santa na pagsaritaan day ta banag. Tikit di pagsayaatan dagiti mulat at ipanunutan ta. Sapay lang ko mga ron. Tamairanay tinapinta sa presyo into nagapit tayo. Tapno makabayad tamatin kadagiti utang ta nagmula. Day tamat lang ti karkararag ko, lakay. May pada ko maan napipintas ti bunga dagiti mula ta. Akas ka dagiti bunga dagiti mula ni manang ami. Wan nga ron. Di ka madanagan. Asikaswag ang naimbag dagiti mula ta. Agtinulong ta, lakay. Tapno adda pang matrikula dagiti duwang anak ta. Agyaman na, kaputa na saya at kang asawa. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Agtimpla ka man kititi kapik bakit. Di mula ko na. Talaga naglaing ni bagat ko Amumlat tanoan niya tiket ko no kastoy amal pasti panangan. Nasaya tas si marungkar ka dito'y balay. Ami, anak ko. Imayak na ang taitid ko to'y abastuyo. Apay, kasla day bagayo. Ay, kaya't kalaang nga palagipan. May papaniti kabsat mo, anak ko. Na, tanya ka di ba nang maipapan ka ni Agustina? Awan mo't madingar aramidag kan kwa na Amok, nadagsen ti daram kan kwa na, anak ko. Kasano? Ket sipod kaubing mi. Iswa ka na yun tinasayaat iti matang nyo. Nga awan pa'y mo't aramidag ang nasayaat. Kanayo na dagiti kamalik ti makitkita nyo. Saan mat, anak ko? Kaya't kulaang agbalin ka na sayaat. Isu nga isursuro da kay ti rumbang aramidem. Pangaasim, di mo kumagurguraan ti kabsat mo. Tasan ang nasayaat ti kasta. Da kayon tumutlaang tagtinulong. Nang runa inton awan akon. Tanya kumamot nga iti maitulong day jay marigrigat kanya. Ay na, di mo sawan ti kasta. Di mo kumatagibas sitan unay ti kabsat mo Laglagi pumakabsat mo tulatan ni Agustina. Nga urean niya pa'y ti mapaspasama. Ay po nanang amok day ta. No apay ngamin nga isupay tinapalin na kabsat ko. Naragrag sakak pa'y kuma. No sa bali lang tinagbalin na kabsat ko nanang. Ame. Noel, kabagis! Dumagas ka pa'y man dito'y balay! Apay ka di mo nang imin
Papanam ka ba, guys? Mapana kiti pantar manang. Agaladak kano ijay. Tapno maprotektaran na kiti na imula ang mais kanda dumapay. Bilin ni Ami. Ay, kastaya. Wan manang. Inakitan. Tapno san una ang napudot ti darang tinit. Ay, katuwan aading ko. Ang asino tinagpamulakan ka? Ni Ame, wano ni Agustina. Ni Ami manang. Pinamulaan na amin. Anya, ang nagsarita da nga ta iti adi na. Apay ngay apatitiko ko ti adi na kat pinamulaan na. Jak amo akas tagayam. Ti kuna na ngamin kat kukuha na laing ti dagayo ija pantar. Anya! Ay, impakat man nga tan ni Ame iti jak kayat nga ugali na. Tinasaya, kasaritam laing ti anak mo manang. Narigat no agawan na ti kabsat na, idinto tagpada damit nga anak mo. Wan nga rod, ay talaga akasaritak to ni Ame maipapaniti day tabanag. Sige nga ron manang, mapana kon, tapno sa anak mo na maladaw. Sige ading ko, aganad ka iti ipapan mo ijay nang runak at bumalasiw ka pa iti karayan. Agyaman anak manang. Adto ti kapi yun, nanang. Agkapi kayo kabayatan ti panagin nistorya tayo. Agyaman anak ko. Anya ti gagaray yo. Nakasapsapang may malatiw kayo diti balay. Ama mo kayo, nanang. Saan dak nga umay danunan diti balay no saan napatid ti gagaray yo. Ay kwa, umay ko kumadamagan. No nagsarita kayo kan ni manang mo may papaniti dagayo ije pantar. Ni, saan mo't nanang? Ngam plano kamulaan day iti kamote kan mais. Sigurado nga min anapintas ti maimula ijay. Tapanaratan day ja apaset ti daga. Ay, kasaritam ti kabsat mo may papan iti day jay. Inton sumarunon asamer ti panagmulam ijay. Ha? Ngam, apay? Sayang mo't ano sana mamulaan ita. Awan pagmulaan nyo, anak ko. Gaputa pinamulaan amin ni manang mo ti dagayo ije pantar. Anya? Ay, una yan ni manang. Talaga di nakikabkabilangan na kapsat na. Gapu iti kasdingar aramidan na. Bye-bye aman ako. Tasyak to ti makisarita kan ko ana. Jak kayat nga griri kayo manan nga kapsat. Saan na nanang? Bye-byean yun. Ano saklangan ti basi tatalon mi. Amok nga minasaan nga agpaabak ti kapsat ko. Kat amangan no da kayo kit di mo ti agrikyar. Angam sana mabalin ti kasjengar aramidan ti kabsat mo. Masapul nga agsarita kami kan ni Ame. Apay nga da kayo dito'y pantar, nanang. Di mo't nalaka kayo na mabambanog no kasya nga adayo ti pagnain nyo. Kayat ko lang amin napankan no pudno pinamula amin na pasit to'y daga tayo dito'y pantar. Diyo kilibak, nanang. Ngam, anya kumaita. Itid kunto ati bingayo iti paset para kada kayo. Sana kasta ti kayat ko amangagan kan ka, anak ko. Anya nga ron nga ti kayat yung ibagak, nanang. Ame, biningay ko iti talo apaset dayto adaga. Apay pinamula amin. Ayan nga rod itatimulaan ti kabsat mo ngay. Kunaktupay kat, nanang. Dayjay manen nga Agustina tidakdakamatin nyo. Ang tapno ibagak kada kayo, nanang. Pinamulaak amin apaset to'y pantar. Gaputa sayang numabakante. San damot laeng as asikaswen? Tasadot da nga gasawa? Kasano kumama asikaso da kat pinaaladam meten. Nanang, agpanunot ka man itinasaya at anak ko. Saan ka kumangagbalin nga naagom? Nang runa iti mismo akabsat mo. Agustina! Ni, si kamat gaya manang. Naimbag man tayo may kaditi balay? Itaman pay? Ya! Manang! Apeng agtungpa ka ngay. Anyat basol ko kan ka. Di ka naging diyaan mo! Sip-sip ka! Hala, diyak ka mo tibagbaga manang. Anya ka din tayo sasawam. Sipod ka, ubing ta. Sika na kanayon tinasaya at kadatatang kananang. Aging gaita nga adan bukod ta pamilya. Sika lat tatib
Bida ka ni nanang! Kan aging ga iti maudi nga angas na di tatang! Sikalat na ti bida! Sikalat na ti nasayaat! Idinto ta siyak! Kanayon na dakasak! Ala, sana pud no dayta manang. Atap mo lang dayta. Gaputa sarado ti puso kan panunot mo. Agpada ta nga ipatpatag dagiti dadakkel ta. Sana po no dayta! Sikala ang ti kayat kan ipang pangruna da! Kuma! Saan lang nga na sika tinagbali na kabsat ko! Ala, saan kumamatakas na tibagbagam amanang? Agpinatagta kuma. Tandudwata nga agkabsat. Tanusyak talaga patpatgan ka kabsat ko manang. Dura amin nga ibagbagan! Style mo man! Okay, at iti danom, uminom ka. Agyaman na, Karnel. Ala, gusto tayo na panagsangsangit mo. Amangan mo dumikarti sigot a sakit mo. Kakaisuna ang nabayag asan adimik di ka. Unay matngaminan ti kabsat ko. Kasi gayam ka o nagtigura na kanya. Dudwa kami nga agkabsat ngam kagurgura na kaya madyak amo ti gapuna. Bakit? Nalawag ti ko na ni manang ami. Agim-imon kan ka. Kaputasigon kan kwa na. Napatpatag ka kadagiti dadakkel yung iso. Ngam sana pud no dayta. Atap na lang daychay. Ngam kit di. Agpada kami nga impatagdanan ng kantatang. Wala. Bye-bye amon. Basta pa kita amlat tayo tinasayaat. Nugura ti parik na anakin ka. Parik na amlat tayo ti ayat. Di mo tutupan di kapsat mo. Ikararagam kit di. Tapno malawlawagan ti panunot na. Anya tar aramidam dito'y talon ami kaanakan. Adda ka di masapul mo? Namandara kung dagiti agmulmulay ti pagay. Nangyagmatan ni iseng akatulong mo iti meriendami. Uncle Noel, dakasak ka di lang unay? Ne, anya ka din dahil nga ibagbagam kanakan. Kailimon sa matan dagiti agamam anapan nagbakasyon iyay syudad. Uncle, No kumangamin ta simurot kamay, di nag-enjoy kamat kuma. Sana puro trabaho latan ti sangsangwam. Ikamat ti panawan ti bagim, kan ti pamilya maa. ngam, dakas ka di ti ugalik, Uncle? Ibagak ti pudno. Gamsapay la kuma, tadi nakagura balasan ko. Sige, Uncle. Amom kanakan. Nasaya at kakada kami amin. Malaksid lang iti kakaisuna akabsat mo. Ha? Day tatipod no balasan ko. Nakasaysaya at kakada kami. Ngam saan iti mismo akabsat mo. Uncle Noel? Iso ati makunak, ipatag mo met adya kapsat mo. Agpinatag kayo. Di mo gurguraan. Taawan sa bali nga agbinadang no saan ada kayo nga agkapsat. Saan anasaya at timang gurgura iti kapsat? Ami kaanakan. Naimbag man ta na panunot mo pa iti mangsarungkar kanya kanak ko. Talaga nga minadyakon makapag na iti adayo. Jak pa ikit din nakitkita di kabsat mo. Ay, pasensya kayo, nanang. Makumi-kumak ngamin. Kaputa madama ti panagapit mi kadagiti bunga ti mais kan bagas ti kamuti di pantar. Masapul ngamin ang maapit dagiti daduma. Tamangan no matangkenanen dagijay. Apay, anya ti marikrik nayo aya. Masakit kayo kadi. Ipan kayo di ospital. Gagangay nga tan iti bakit akas kanyak kumapsutan. Ame, mabalin ka di nga ayabam ti kabsat mo. Kayat ko makita. Kayat kayo makasarita. Dayta ka ti madi kada kayo, nanang. Siyak ti adda. Ngam nila ta Agustina ti awagan nyo.
San lang nga rudin nga umay sumarungkar ngam isulat tamat isapsapulan nyo. Nasaya tanda ka dito'y balay ni nanang manang amin. Kaya't kayo makasarita to ha. Ah? Tanya ko mga itibagam kanyak si ka, Arnel. Nanang, manang ami. Sana nakasarsarungkar dito'y na Agustina. Gaputan na idalitin. Anya? Apay! Anyat makagapo! Dimikar man ti sikot a sakit na iti puso, nanang. Anya! Ay na, di anak ko aya. Ang amapay ngay talang ngayon pa ka mo, Barok. Pasensya kayo, nanang. Ay, Di na kayo't ngagdanag kayo. Siyak lang tinagdesisyon nga ipakaamok kada kayo ti kasasaad na ita. Marik na kamin. Amang ano sa arin nga agbayag tasawak. Gaputa dimmikan manin ti sigot a sakit na iti puso. ay na, di anak ko aya. Nakakaasimat. Ayan ka din ni Agustina, bayaw. Aday yung ospital, ipag. Aday tatasawak, nanang. Manang ami. Nakaturok. Diyos ko, nagadun ang nakakapat ken kuha na nga aparato. Nakakutkot tong matanti kabsat mo, anak ko. Ay na, nakakaasimat. Nanang. Nanang, Nanang, manang ami, apay nga da kayo dito eh. Bakit? Pasensyakan. Ngam, karbangan damot ang maamuan ti kasasaad mo. Arnel, saan ko man ang masapol ngayon pa kamom? pangaasimading ko. Agpaimbag ka. Ipagpagapumla ko man iti pamilyam. Ay na, anak ko aya. Pangaasim, lumaban ka para kada kami amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag na ka unay, anak ko. Anya ti pampanunutam ame. Apay ama ikulkulang ka. Nagunag ti pampanunutam. Nanang, adu abanag tinamiris ko iti pan nakakitak itay iti lang ati kapsat ko. Anak ko. Kinagurak ti kapsat ko iti kalabas, nanang. Pinagimunak namin. Ang amita. Mamiris ko ti bindot ko. Di mo ko mapagimunan ti kabsat mo. Tagpada kayo nga ipatpatagmi iti daydi amayong. Uwin, nanang. Mamiris ko itan. Nga iso nga inas asikaso yung unay idi ti kapsat ko. Tadagayam sakit na. Tsaka mo, nanang. Ay, wan. Sigudan asakit na dahin siya'y. Ngam di mila imbagbagakan ka, anak ko. Iso pasensya kamot no saan mi ana ibagakan ka dayta. Uwin, nanang. Maawatak dayta. Mabali na mapukaw tayo ti kapsat ko. Iti anyaman nga oras. Kapoy ti kasjay alanganan. Milagro ti kasapulan tayo, nanang. Mangnam na maaklat ta, ame. Sa anak asumuko. Kayat ko pa ay makadenay tinapaod ti kapsat mo. Uray siyak, nanang. Kayat ko pa ay makaden na ti kapsat ko. Nagadudag iti nagkurangag ken kuana. Sana ka nagbali na nasaya at agapsat ken kuana, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Tulungan nak nga agkararag para iti kabsat mo. Awan imposible iti Diyos, ami anak ko. When, nanang. Sa nagapunta na pigsa ka manen. Kat kanayo na matan ti umay dito'y talon.
Amangan no makapadakas iti salunat mo, no kanayon ka mabannog. Ay namanang, ad-adang agsakitak naggigyanak lang iti balay. Kan may sa anak mo't nga agbannog unay. Intulod ko laang tibalon ni Arnel a pangaldawan na. Ading ko. Kung naglanusanda ka na makadana, gapo iti sakit mo. Nasayata talaga ti Diyos manang. Pinapigsanak manen. Kan saan lang nga day tati parabor na kanyak. Nagkapyata pa yan nga agkabsat. Na, uwan ading ko. Kat rombeng nga agpinatagta. Gaputa dudwa talaang kat nga ron nga agkabsat. Agrambak tayaw gapo iti panagimbagan ti kabsat mo, ame. Wala nang katamuyo, nakaragrag sakak. Naglagan gayam tirik na, no awan ti gurguraan. Anak ko, katagyaman akmet, tanagbalbaliw kan. Wala nang tarumbeng laeng nga ipatig ko ti kabsat ko. Linipat konti kinaagom iti panunod ko. Nanang! Manang ami! Umay kayon tamangan tayon. Naidasaran dagiti taraon. Wala din ko. Ala nanang, umay kayon. Sige, intayong arudan.